Enkwa pomodemo ensemu ampanifo wonom eda 2 Streams Medical Village Health Cener eno no ewo Kofodu ampotem ho new Dwaben South bensi ni mu wapoye mantem wo de adehede modern to mpanifo eka bi wu manu se wosre sa ye apomodem bi aye no ekame aye se akade ahodo bema wo mo adwuma wo ye ne betumi akoyie no wonya ne nyina afekwa no dan ne mususu a tebia nka mpanifo hwe na o mabiebie mu emo wo mo se be ya obetumi aye adwuma no na som Ghana yi 2 Streams Medical Village Health Cener afi apema hankoro ne adu woche ene wo si ye ewo koforidua wo apoyemantem mu a ehwe enipa pi Adom Kasee amane boni kwasi azo ekwa apro ewa heresabia honom ena senior physician assistant Mary Oforiwa etua editu jase ohelpi ena heresabia yi ewo enkanka ene laba wo mu eni isento beto so asre ankrankra ne nyumekwa wodo sada Roma omrameye wo mu a Obi yare a ye network akra friend detention enya admission say ye refer na ne ye refer say ye hwe no na ne ho ya na kofi edan baako sei pe ne ye wa ye de ye saade no say oba o say bemo say akola o edan baako na na eno anso na opemfo oba na obewo a owuwie ho anobeda edan baako omunyina edan baako ni ma how Kasee pa enwachi ene CEO ya Wodakata group of companies anoa wamo ede akade awodo bi ekoma ayaresabia Henry Harry Owu editu dwase oyesa yedie sebe yi a omanfo a sebe woni bi a opeso kwa ayaresabia no betimi enya ayarehwemapa ya Kasee Foundation woni free nkran ye chro one letter ama nyame adom woni eti ye nsufre ama enne nyome bi ti set thermometer screen examination bed ni nyoma bebre na woni dia bedum Medical Village Health Cener na 2 Streams Chips compound na megidi se apomodin yade e ho hia yie ne senti no aban kwanso ntumi nye enti se ye wo individuals ne NGOs ti se Kasee Foundation na woni person ni so adwumayefo ewo health center hasena omodwumedie ebe koyie ama ayaresa edimu ewo 2 Streams electoral area ha the krakra and assembly member wo 2 Streams abatobro no so citizen tete enso ene Adom Kasee etwetwe enkomo nsem sei enwode etudwa the omni say Kasee Foundation your main goal ni say we are helping communities who are struggling with basic healthcare amenities are also omunya. So when my PA called upon say I was say Yabana Ebeshwe Koforidua Village Health Center, and I'm saying why not? I mean, if the means is there we can do it. Your mom and internet na be POI. I can't mention by a dozen. We bought a lot of things, a lot.